Kando kai kina via o me mai vai tabi. Ena matangani kua na ituba sa koto me baleta na kena mai soli sakati ko na raraningito e dau sakati kina na matanitu e na buni asana baturanga ni tasiri. Sale buna ka e dau kino ni tasiri giviti. Sanandrendre ina matanitu sanandrendre giviti me sa malesu. Na dau kina na sana baturanga ni tasiri. Indua na dau levu e dau kina na sana baturanga ni tasiri. Na kena bagarara mataki na non tapanua. Da babina bina tukina. Ma misale rara mana tigo mera. Arasa buli bina kana lubenda. Sara na bi bagatora da taki. Ena no mundo lo masoli na turanga marama. Turanga di Vanua. Non ton del Vanua bagaturanga. Me ya do na bi bagatora da taki na kena ngauna sautiani. Ianda sa vakila tiko ni ko na kena totoka. Sabang bina kina na matentu ina ulu ni belu taki na non zatong dalen ya sana randa bisa tu na turangan garibalu bina wali usaka na loloma bina wali na bikaw taki kando kai bia o mai tu e matamuni ene singani kwa ene buni tu sangongo garab satu kina na ministry ni Tambangone kena gito karua satu ngana ya bu ke maminda uda ti kina matai sanga na non rapator da ta kena Tambangone biti na youth development na kena karua sanga na kena rapator da ta kena gito ena non da Vanua se e ba to kai na sports development ninda rei da binaka e ro bebe kaninga na rua e tikinga non rambula na Tambangone na gito. Lare dana embaki ni bula venga rabikina na ministry ga bakato kai kina na oira mera youth ena non da Vanua mana tsini kalima gina tolu sa kalima sabi au kwatalanga na bagini bula ni ndua na dangito ga indua si vitani na tolu sa kalima mele tolu sa gaono sana 30 totale na ibara uningito karabe kani binakatunga ka totoka kina gibiketo na may ngarabiura to kana Tambangone enang ulanggo na lako senasabu kalawa katiga buta kina ronong dolu rusa ngabulu kena keri sakaya ni memai bagandamber sakai ke ndua nararaning gito kartu akhir satu ani kina na nonto to sana bagaturanga sana bol-bolnya sana na Tasiri Provincial Council. Me main dua nararaning gito me main dame toka ena non datu Vanua bagaturang. Di laurai na bimbi di non rambula na Tambangone na non datu sana bagaturanga. Bekara bos satu kina na bagailis-lis na singani kuwa di laurai bagararamba na kenda wili-wili na lueviti e via vitu sangabulu na pasende. Toka non ram bagini bula mena basang bulu la kosombu. Mbale sara le bundi na weekenda na Tambangone. Andua na kau lebu etiko na non da Vanua sana non da sana. Ke baka era bola tipo binaka sera tuvani baka binaka ira non da Tambangone. Endo na kau ngo e ba bia we se sanga tungo ni ba ngataki baka binaka. Ke baka hindi na ni vitu sanga bula pasende di lewe viti lai non rem bagini bula mena ba sanga bulu e nanti na talenga na lo man non to sana ba turang oni tasir kau tungo na tukina ni do na kau lebu etiko na lo man ya sana e raw ni apa lati menda sanga mera tu zakemai na non dai Tambangone mera zakataka na non da sana zakataka non da Vanua. Itu dah ke ni buat tanah nomor ni Vanua, ni buat tanah nomor ni sana, ni buat TV di talanga. Balik tanah kau-kau itu baik kemani.
Wabina binaka na buku ni beba tora tak medaka. Ngai bagai labo tak na tuba ni baga tak labo na Ronaldo Rusabul karua, Ronaldo Rusabul tolu. Amai tarakina na nonda torara ningi to sango. E nandonan rau ono sanga bulu kadiwa na undolu. Donan rau ono sanga bulu kadiwa na undolu nandola. Tikiri baga tiki mai na tuba ni baga tak labo ni Ronaldo Rusabul karua, Rusabul tolu. Membalata na nonda torara ningi to. Samai to tokakina na matani kuwa. Ni kuwa enda reida tiko kina na tatandra ni matambosi ni asana ba turang ni tasiri. Una wale buna bengarabi. Una wale buna tatandra membale tira na tambongon ni kina tasiri. Samai baka ba tukana taki ni singa ni kuwa. O ba bina wale bitu kina ve youth clubs keve na loma ni asana ba turang ni tasiri. Kemuni oni asa register tagitu yani na nonda bola ni ministry ni tambangone kenang gitu. Baleta ke asianga oi kemuni ya sanga ni rawani weibu kemai na matentu. Au sabia beba ngeti tiko kina na lomba ni nonda to sana. Wa bina kana bune tutuku ni wada dambo sabaga dori to singa ni kuwa. Satu bagarau na numuni bali bola ni tambangone kena gitu. Mena bibu ke muni na tambangone ena loma ni sana ba turang ni tasiri. Na raraning gitu ndara satu ko na matakan kuwa. Ena ba yang atagi satu ko na buku ni volleyball, netball, basketball, sandu talangan nang gitu bu ga unitaka ni na sanando nang una lagala mga minggo. Sana rawan ni may ngitor talangai dango ka rangitor tiko na non damira waktu kaya na futsal go talanga na kena rabinak na soka lewe alima autor taltunga na ngona binango me wabina binaka na buku ni sasanga mga dori satu go kamay pagabot kana tagi no singa ni kuwa wabina binaka biro to na Fiji Sports Council, wakaki na Fiji National Sports Commission. Awa binabinagi na nonra volleyball sa na Commission na Central. Wakaki na volleyball ni Naitasiri Provincial Office. Rati ko sa na kena imandamanda na kena liu turangan na rokotu Naitasiri. Binawali usaka. Binawali usara na tatandra binaka. Membaleta na sana ba turang o ni tasiri. O sabaga ni satu kina na bu ni matentu na matangan ni kuwa. Ni namaro iba binaka. Rao ni ngarao ni nayau sa tunggo ay matanda. Membaletira na kaumbulaga ni tasiri. Tu na baga nui ni rao ni basi kay ke e bunga tale. Nandaung gito binaka viti. May naroma ni nonda to sana baga turanga o ni tasiri. Lebu na talendi e koto na loma ni banua. Asenga tuni kune. Deo kwa mbekongo na rara na rao ni basi kakina. Lebu tale na talendi. E rao ni baya nga tako viti. E na beisi nga ni mataka. Satu kina na baka nui. Vei kenda na velu taki na dele ni vanua. Na loma ni nonda tu esa na baka turango na itasiri. Niru na baka ungeti na itambango na kena itasiri. Mera mai baya nga taka na rara ni ngitongo. Mera mai baka rai taka kina na non ra talendi. Talendi binaka sulebir na klu. Merarawani warung kina na non dapanua non tu esana. Raw talanga ni rarawata kina non rambula. Turaga na marama nanggito sa kasa ulebu sara ni kuwa. Lebu ber na non da sa ngole sa tuga ni balang. Era sa tauro sa tuga na labu lebu sara na bu ninggito. Enabe matanggaling gito era sa ngoleba. Menaragabi so era sa gitora ng gito na soka kenabi gito tale so karsa lagi rawat tukin na non rambula obomba utani lebu na turanga maramatalangan ni tasiri era sa mara utakatiko nakai bagar utakabira ng gito isa ando ng business lebu sartiko na non da pura ena singa ni kuwa
Na bungo ni ministry ni Tambangone kena gito, kay to satu barau satu kena. Miki mami na bebuke be kemuni na Tambangone na loma ni Vanua ba turang ni Tasiri. Ito na rongo di kemuni satu mai. Ke wao ni tugi-tugiani. Mami na tu barau, miki mami na mai daga bota ke kemuni. Na kena sasanga taki na bula binaka na bula tordake ena non datu ndele ni Vanua. Osama nui tiko kina na singani kuwa. Sada buta tiko na babi na binaka. Vero tone Tambangone na korbatu. Ikemuni na be kor boleka. Atu na baka nui na buni ministry ni Tambangone kena gito. Ni na mai bayanga taki babi na kasara na rarango. Menambasi kakina e bunga na talendi binaka. Rarawa ni kautaya ni na yadha inay Tasiri. Rao talangani ralabeta na yadha ibiti kina besa iburubura. Me baka era sa kaboti ora era sa liu be kemuni. Me maitinia sa tiko. O saba bina gina Vanua, na bole busaka. Na mai toko ni era sa tiko na Tambangone kina Tasiri. O bina sa tiko na tiko sa kay matin kutu na ibisere. Rao ni siro sombo sa mai. Moni mai tiko bata kay mami na singani kuwa. Awambo tani do na kambimbi. Oni barita ka ver ni Tambangone ni oni tu bata kera. Oni tuko na tiko ndo na tu biti singani kuwa. Sake na ngauna. Me siro na velu taki. Mera satumbere na Tambangone. Kenda vi ambulia bo na non Daviti. Ya men ambulia bo na non rambula na lubenda Tambangone. Ana singani kuwa. Saba bina be kemuni na turanga na marama na itumtumbu. Ba bina na bol nya sana ba turanga na Tasiri. Na bole bo kemuni rangone na tigole lebu na singani kuwa. Sa masu. Ina muni tambadaka. Na bo bina ka tigona pingarabi. Lebu mandanga na talent binaka menambasi ka talent na Tasiri na besinga ni mataka. Pe pagaro ta itiukina nakalo. Bina sa balebu.